Ui, ui. Alright. Ladies and gentlemen, dengan jumlah undian dan peratusan markah juri keseluruhan tertinggi, pemenang Gempa Most Wanted 2025 jatuh kepada ucapan sikit our champion for 2025. First of all, I just want to say thank you so much. Thank you so much, Troops. Thank you, Esro. Thank you, Juri. This will be the beginning of 2026. I'm cooking something for you guys. It's gonna be big, it's gonna be huge. I hope you guys enjoy the ride. I know I'm fat, big now, but it's for a while only, you know, because I am preparing for something huge for you guys. Troops, happy anniversary. This is for you guys. Love you so much. Guys, temukan sekali lagi untuk Morky. Dengan itu pemenang kita Gempa Most Wanted 2025 is Marky. Wow. Okay. Alright. Thank you so much, Marky. Thank you. Alright. Dengan itulah guys, kita dah tahu dah siapa pemenang Gempa Most Wanted 2025. Sekali lagi tahniah kepada Marky dan also terima kasih dan tahniah kepada semua yang menang malam ini dan semua yang dinobatkan juga. You are all winners tonight. Yes sir. And selain daripada itu, saya nak ambil